turabasuje cyane twongeye kubifuriza igicamunsi cyiza kuri mwe mudukurikiye mu masaha nyuma ya saa sita. Reka tubifurize kandi gukomeza kugubwa neza ari nako tubaha ikaze n'ubundi nk'ibisanzwe muri aya makuru yacu ya update, aho tugiye kugenda tubagezaho amakuru agezweho. By'umwihariko murabizi ko amakuru yacu aba yibanda hano muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa ariko kuri inshuro tukaba turi no gusimbukira ibwotamasimbi, aho turi kugenda tubakurikiranira urugamba cyangwa se imirwano ikomeje guhanganisha Iran ndetse na Israel. Gusa ariko muri imirwano ikaba ari imirwano igaragara ko ishobora kuba yakwinjiramo n'ibihugu bigiye bitandukanye, kuko bitiro rero Amerika yo ikaba yamaze kusa n'iyidekarara ko yamaze kuba yinjira muri imirwano nyuma rero yo kohereza marokete cyangwa se cyitwa za mizayiro ikoresheje indege zidasanzwe hano muri iki gihugu cya Iran. Hari ibihugu bibiri rero nabyo byamaze gusa no birimo kugera rwose bipropoza kuba byakwinjira muri iyi mirwano, ariko bikinjiramo byo bikinjira bifasha Iran. Aharani igihugu cy'Uburusiya ndetse na Korea y'Amajyaruguru nabonye nayo ngo yifuza rwose kugira ngo ije kuba yahatestingira intwaro. Ni ibihugu rero mu by'ukuri navango bari kurwana, nimbabwira ko ari ku rugamba bari kurasa ikintu bita za mizayiro ballistic zikomeye cyane. Donc bari gukoresha intwaro ziremereye cyane, nimbabwira ngo ziremereye mwumve ko ari intwaro ziremereye. So naho turaza kugenda tuhagaruka, ariko by'umwihariko tukaza kugenda twibanda n'ubundi hano iwacu muri Afrika, tuza hano Iburasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Naho rero ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane muri iki kiganiro. Ntago ndibuze kuba ni njyenyine, amaze kubimenyera ko mba ndi na mugenzi wanjye Vincent. Ku rundi ruhande ariko rwa Mukwaya Olivier nawe akaba ari kando cyangwa se araho quelque part ku buryo nawe rwose turibuze kwa turi kumwe muri iki kiganiro. Nta gutinda rero, reka update zacu tuzihere hano n'ubundi muri Sud Kivu. Amakuru rero atugeraho aravuga ko hano muri Bukavu abashinzwe cyangwa se bakora amazi n'abaplombier hano muri umujyi wa Bukavu, abashinzwe ro gutanga amazi abasozi hesiyete yitwa ngo ni Regideso, ngo ni Regideso cyangwa se ngo ni Regideso. Ubwo biraza guterwa nuko bisoma. Aba rero ngo mu by'ukuri barashimuswe ku munsi w'ejo ngo bakaba barashimuswe, ndetse mbere yo gushimutwa bakaba barabanje gutegekwa n'abashimuse kuyobya amazi akareka kujya muri uyu mujyi wa Bukavu. Ejo rero nuko byagenze, umujyi wa Bukavu bawimye amazi cyangwa se bahise bayobya amazi barayayobya. Ubwo umujyi wa Bukavu nta mazi ufite, ndetse n'abashinzwe kuyarekura cyangwa se kuyatanga muhara muri ya mujyi wa Bukavu bashimuswe. Na n'ubu rero ntabwo haramenyekana uko aba basirikare bimeze cyangwa se uko biri buze kugenda, kuko nta urabahamagara nibura ngo babasabe n'amafaranga ngo bamenye ngo nibura barashaka iki. Umutwe witwa ngo ni NDC Renouveau. Uyu mutwe ngo wa NDC Renouveau ni umutwe ubarizwa hano muri Warikari. Amakuru dufite nuko abasirikare bagera kuri 54 cyangwa se abawugize 54 bamaze gutoroka. Mu by'ukuri komanda wari uyoboye iyi batayo cyangwa se aba basirikare yamaze kubatorokana. Iyi batayo ngo ikaba yitwaga ngo ni Igo. Iyi batayo y'aba basirikare ngo ni Igo. Urumva na abasirikare babarizwaga muri batayo ya Igo bagera muri 52 rero na 4 bakaro bamaze gutoroka. Amakuru ariho nuko bamaze kujoininga AFC M23 nkuko amakuru arimo kugenda abivuga. Hanyuma rero uwitwa ngo ni Kishura, uyu rero ngo ni Kishura Omba, ngo niwe wari komanda w'iyi ngabo yari bataliano Joué, niwe waturukanye abasirikare. Hanyuma rero biza kurangira bajoininze umutwe wa M23. Ni inkuru navuga ngo mu by'ukuri nayo iri mu zigezweho hano muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Biratangaje. Gusa ubu ngubu ntabwo bikiri inkuru. Mbere nibwo umva ngo bajoininze ukumva ni inkuru, ariko muri iki gihe ndamutse mbabwiye ko rwose kujoininga ari ibintu bisanzwe, ntabwo naba ngiye kure. Bitewe n'iki biraterwa rero nuko hari ahantu hari kuba imirwano ikomeye cyane, ndetse ku ruhande rw'izi ngabo ziri kurwana ku butegetsi bw'Kinshasa zikaba ziri gutsindwa. So rero kuba bari gutsindwa egare kuvuga ngo reka twijoiningire tujye ku ruhande rutsindwa. Uri neza Vincent? Wiriwe neza Vincent? Wiriwe Faita. Aha, niriwe neza nanjye ndakomeye. Amakuru yawe se? Amakuru ndaho umunsi umeze neza. Icyumweru gikomeje kugenda kiba neza?
kimwe kimeze neza, akavura n'akazuba bivanze. Hanyuma Vise turagarutse n'ubundi muri update wenda mbere ko twinjira muri byinshi, reka nguhe umwanya ubanze uvuge kuri update ufitiye abakunzi bacu mbere ko twinjira mu makuru y'imiriro. Banza uduhe update ufite muri aka kanya nizi. Update ya mbere nuko AFM 23 imaze gusohora itangazo rinenga ubutegetsi bwa Kinshasa ko nta somo bukwiye gutanga ku baturage, kubera ko Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu ushinzwe n'umutekano yagiye asohora amatangazo menshi avuga ko umutwe wa 23 mu bice urimo wagiye wica abantu. AFM 23 reka bimaze gusohora itangazo ivuga yuko ibi ngibi bavuga ari uburyo bwo kugira ngo babasebye kandi ko nta somo batanga ku baturage. Sinzi niba iryo tangazo narinyuzamwo amaso nkavuga ingingo zigera ku 9 bagaye ubutegetsi bwa Kinshasa. 9 kari nyinshi cyane Vise, dufite amakuru menshi cyane, ngaho nyuramo wihuse cyane kugira ngo abantu badukurikiye banabyumve neza. Vincent nta kibazo. Ni itangazo banditse ku itariki 22 z'ukwezi kwa 3 2025 riragira riti twabonye amakuru menshi ariko agamije propagande yatangazwaga n'uwe bita Shabani Ruko Bihango. Yego. Yemeza yuko avuga ko ari ku butegetsi bwa Kinshasa nk'uko iri tangazo ribivuga. M23 iravuga iti ibi byatangajwe nta kindi byari bigamije keretse gusebya umuryango wacu cyangwa itsinda ryacu rigamije kwibohora. Ati byagaragaye yuko ibyo bagiye bavuga byose ni ukugira ngo badusebye. Baravuga bati twibutse ibikorwa bya kinyamaswa byagiye bikorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Batubwira ya mbere nuko bagiye babangamira abasivile mu buryo bukomeye. Icya kabiri bakavuga bati bakoze ibikorwa bya kinyamaswa birimo kurya abantu. Icya gatatu bakavuga bati batoteje mu buryo buteguwe abaturage bashingiye ku bibaranga. Icya kane baragira bati bateje imbere imvugo z'urwango ndetse n'ivangura ku mareta. Icya gatanu baravuga bati bashyize imbere irondabwoko ndetse n'ivangura. Icya gatandatu baravuga bati bakomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo itangazamakuru barikureho ku buryo bwigenga bo bashaka kurikoresha. Icya karindwi baragira bati birukanye mu buryo bufatika kandi bwateguwe abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwabo. Icya munani bati bashyizeho ubutegetsi bw'ubwicanyi kandi n'imiyoborere ishingiye ku bwicanyi. Icya cyenda baravuga bati bakoze ibikorwa biganisha kuri jenoside, aho bashaka kumara ubwoko bw'abatutsi cyane cyane abanyamurenge batuye Sud Kivu ndetse n'abo bita abahema batuye muri Ituri. Bakarahiza bavuga bati ibikorwa byose mwakoze nta kintu na kimwe kirimo mwakoze cya kimuntu, ibikorwa bya kinyamaswa kandi nta somo mushobora guha abaturage. Bakavuga bati muvoma yacu nta kindi ishingiye keretse impinduramatwara ishingiye kugarura icyubahiro ndetse n'amahoro bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni itangazo ryandikiwe i Goma ku itariki 22 z'ukwezi kwa 3 2025 na Alliance Fleuve Congo, rishyirwaho umukono ndetse na kashe na Laurent Kanyuka ushinzwe ibikorwa by'itangazamakuru bya AFM 23. Hanyuma Vincent tukiri hano i Goma ntara amakuru avuga ko ngo Sadek hano i Goma ngo yaba yari yashatse gucikisha bamwe mu FDL bari bayibarizwamo. Iyi nkuru imeze ite irimo kugenda ivugwa hano ku muri uyu mujyi wa Goma? Nibyo mu gitondo cy'umunsi niho abandi basirikare ba Sadek batashye nyine bari mu butumwa bwa Sami DRC. Bakaba batashye nyine bava mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ahatashye abagera muri 461 bagizwe na 317 bakomoka muri Afurika y'Epfo ndetse n'144 bakomoka muri Malawi. Yego. Ariko nyine banyuze mu Rwanda nk'uko n'ubundi n'abagenzi babo batashye bagiye bahanyura. Ariko arandi makuru yagaragaye yuko bashatse gucikisha bamwe mu barwanyi b'umutwe wa FDLR. Urabizwa ari umutwe w'iterabwoba byagiye bivugwa kenshi, yaba leta y'u Rwanda yaba imiryango itandukanye mpuzamahanga yagiye bigaragaza. Bavuga yuko
aba bo muri Samidi nyine bahuriye mu muryango umwe wa Sadeke bagerageza gucikisha bamwe mu ba FDL banacumbiye muri position yabo igoma bagera muri 12 bikavuga ko kimwe mu bihugu bigize Sadeke byari byakoreye abarwanyi ibyangombwa bibaranga ndetse na pasiporo bagahindura n'amazina kugira ngo baze kubasha kubajyana mu gihugu runaka kitavuzwe izina, ariko turacyakora iperereza kugira ngo tumenye icyo gihugu ni ikihe cyabahaye icyangombwa, icyo gihugu ni ikihe cyashaka kugira ngo kibatware nk'abaturage bacu. Hari indi makuru akavuga yuko byaje kumenyekana yuko abo barimo nyine bagakurwamo ngo mu minsi iri imbere bashobora kuza kujyanwa i Mutobo, ariko bibaye nyuma yuko n'ubundi umuyobozi w'ingabo muri Afurika y'Epfo chef d'état major yaraherutse gutangaza yuko ngo bagiye kugaruka mu mujyi wa Goma ndetse na Bukavu mu burasirazuba by'umwihariko ngo guhangana na M23. Mu bihe bitandukanye kandi hagiye hagaragara amakuru agaragaza yuko umutwe wa FDL ukorana bya hafi n'abari mu butumwa bwa Samidi RC cyane cyane muri gahunda ya Gisekedi yarashyize imbere kugira ngo hungabanye umutekano w'u Rwanda n'abanyarwanda, kandi ukabona n'ubundi iyo gahunda atarayireka wabihuza n'ubutumwa rero bwari butanzwe n'umuyobozi w'ingabo muri Afurika y'Epfo, ukabihuza no gucyura bano barwanyi ba FDL babatwara mu bihugu byabo, ukabona ko ari umugambi karundura wateguwe kandi wari ugiye gushyirwa mu bikorwa nyine kugira ngo babajyane, cyane cyane kuko babona ko aba basirikare bo muri FDL aribo bazi u Rwanda neza kandi aribo bazi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ku buryo babafasha kugera ku mugambi Tshisekedi nyine amaze iminsi ategura kandi anigamba yuko azafatanya n'abashaka gukora ubutegetsi bw'u Rwanda bose kugira ngo ibyo bikorwa byabo bigereho nk'uko byajya bitangaza mu madisikuru atandukanye. Hanyuma Vincent, nk'umuntu uri gukurikirana iyo nkuru ndetse navango rwose wamaze kuba uyishingaho amatako nk'uko muvane wacu avuga ati nge nahashinze amatako, tubwire aba ba FDL bakimara gufatwa ese bajyanwe hehe, bari mu yahe maboko? Nk'umuntu wabikurikiranye nicyo wabwira badukurikiye kuri izi FDL zabashe kuba zifatwa zari zihinduriwe ibyangombwa zigiye gucikishwa zikajyanwa muri icyo gihugu bataradekara ngo bashyire hanze? Amakuru aracyari kubera yuko inzego z'umutekano n'inzego z'iperereza ntabwo zita zishyira amakuru yose hanze, ariko biravuga yuko bafashwe bakaba bashobora kuzoherezwa i Mutobo. Ntabwo turamenya niba bari mu maboko ya AFM 23, ntituramenya niba bari mu maboko ya MONUSCO, ntabwo turamenya niba bashyikirijwe u Rwanda, turacyayakurikirana. Ubu service dusesenguye koko bashyikirizwa MONUSCO cyangwa babashyira n'ubundi M23, kuko yaba ari nayo ntekereza ko yaba ari nayo navumbuye ubwo buriganya cyangwa se ubwo butiriganya bw'ihindurwa by'ibyangombwa, kuko ntekereza ko MONUSCO ubwo bujyange sinzi ko yabumenya. None se byose birashoboka kubera yuko manda ya MONUSCO ibabwira yuko bakwiye gufata imitwe itwaje intwaro iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakayigeza mu bihugu byabo. Manda yabo rero irabemera yuko babakikiriza si ubwa mbere cyangwa se ubwa kabiri, si n'ubwa nyuma. Byabibaye ko twagiye tubibona kenshi bikorwa M23 bakayishyikiriza abarwanyi bo muri FDL cyangwa bakabashyikiriza MONUSCO nayo ikabacyura mu Rwanda. Ibyo rero ni ibintu bisanzwe, uruhande rwose bashyikirizwa numva inzira rimwe ari uko bagezwa mu Rwanda kugira ngo bayoboke inzira ya Mutobo maze basubizwe mu buzima busanzwe. Reka twifashishe wenda video yo mu kwezi mu mezi 2-3 ashize kuri Gakwerere. Ese Gakwerere ntekereza ko wari uri ku mupaka bamuzana mu Rwanda, yaje atanzwe na MONUSCO cyangwa yaje n'ubundi M23 ariyo imuzanye, kugira ngo twumve turebe ko bishoboka koko ko M23 ifite ubwo bushobozi bwo kuba yabafata akaba ariyo ibohereza kuruta uko babanza guca muri MONUSCO? Gakwerere yaje anyuze mu maboko ya AFM 23, ariko hari n'abandi nka Rwarakabije yanyuze muri MONUSCO n'abandi benshi. Uwo ari we wese rero yanyuzwaho byashoboka ko yagezwa mu kigo cya Mutobo. Oya, weza nibyo Rwarakabije turimo turareba ubu ngubu, kuko nabantu navango ni ubu tuvugana bameze nka prisonnier de guerre ba M23, kuko niba ibafatiyemo hariya ariyo ibafashe, taruvuga ngo wenda ngo MONUSCO niyo yagiye kubafata, byaba bishoboka ko M23 ariyo yabibafite.
ntabwo turamenya urwego rubafite, n'ibyo nakubwiye ko tukibikurikirana kubera ko aya makuru ntabwo arajya hanze. Ntabwo rero twaza kuvugira AFM 23 cyangwa tuvugire MONUSCO. Ni proposal navugaga yuko bishoboka ko uwo ari we wese yaba bafite bashyikirizwa u Rwanda. Nibyo nakubwiraga yuko tukikurikirana amakuru kugira ngo tumenye ese bakimara kuvumburwa ubu bari mu maboko yande, bari mu maboko ya AFM 23, bari mu maboko ya UN, bari mu maboko y'u Rwanda. Ntabwo turabimenya, turacyategereje kumenya icyo inzego zitandukanye yaba ari MONUSCO yaba ari AFM 23 Purukapa n'u Rwanda icyo babivugaho, tukazabona kugira icyo tubivuga natwe mu buryo burambuye. Reka wenda iyo nkuru tuyivo Vincent duhite dusimbukira kuri inkuru ivuga ko FDLR na Wazalendo bakomeje kuba imbogamizi cyane ku banyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, cyane cyane abafite aho bahuriye cyangwa se afitanye isano n'u Rwanda. Bimeze bite kuri iyo nkuru Vincent? Ni ibintu byatangajwe n'abanyekongo batandukanye bavuga yuko abantu bagaragara yuko bari ku ruhande rwa M23 cyangwa bakomokamo abantu bigeze bajya mu barwanyi ba M23 cyangwa bakajya ubu ngubu ko bamerewe nabi cyane mu bice bya teritwari ya Karehe, mu bice bya Bushaku ya mbere ndetse na Bushaku ya kabiri, mu gace ka Kayeye, agace bita Rumbishi, agace bita Ziraro, ko FDLR za Nyatura ndetse na Wazalendo bagenda bahohotera mu buryo bukomeye, bagenda batwikira amazu. Ukabona yuko Wazalendo ndetse n'aba ba FDLR ari imbogamizi zikomeye ku buzima bw'abaturage bavuga ikinyarwanda cyane cyane, ariko bafitanye isano n'abari muri M23 bakavuga ngo bamwe b'abatutsi ndetse n'abandi bagiye bajyamo ariko bafitanye isano na M23 ya hafi, bakavuga ko bagiye batwikirwa inzu mu bihe bitandukanye, ko bagiye batotezwa mu bihe bitandukanye, yaba ari abari mu nzego za leta, yaba ari abasivile, yaba ari bikorera ibyabo, ko bigaragara yuko uyu mutwe wa FD ndetse na Wazalendo ari imbogamizi zikomeye ku buryo abaturage bafite aho bahuriye n'iyi revolution iri kuba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bitwa, batwikwa, bakaribwa, mu by'ukuri bagakorerwa ibikorwa bikomeye bya kinyamaswa, babatwerera ko ari abanyarwanda, babatwerera yuko atari abanyekongo, babatwerera ibibazo byose Kongo ihura nabyo amanywa n'ijoro. Ukabona rero bavuga bati igikwiye nuko iyi mitwe yarandurwa na imbaraga zikomeye kugira ngo abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, ariko bakongera akavuga bati byadukiriye n'abavuga ururimi rw'igiswahili n'ubundi nabo urabona ko batatekanye, bakavuga bati birakwiye yuko barwanywa kugira ngo bibashe gutanga umutekano. Ariko bikaza n'ubundi bisanga amasezerano ari hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda agiye gusinywa ku itariki 27 z'ukwezi kwa gatandatu, bakibaza bati ese ku bundi bakomeje kumererwa nabi hano bantu mu burasirazuba bwa Kongo. Hakaba hari amasezerano ari hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo agiye gusinywa ku itariki 27, AFM 23 nk'iyacungiraga umutekano w'ano baturage. Yo bizagenda bite? Hari igisubizo rero cyaje gutangwa nubwo ikinyamakuru Agitwate kitigeze kivuga umwe mu bategetsi b'u Rwanda bavuganye, kuko kivuga yuko ngo umwe mu bategetsi b'u Rwanda ngo yagihaye interview, bakavuga yuko ngo iki kibazo cyabo nacyo nihamara gusinywa amasezerano hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ngo ikibazo cyabo muri AFM 23 nabo kizajya gusuzumirwa i Doha. Ko numva nta mike numva ibintu bitoroshye. Vise reka iyo nkuru nayo tuyiveho mu by'ukuri, ubwo ikigaragara cyo Vise bigenze bite ko numva nyina mu bande birimo kugenda bingarukira? Ntabwo nzi uko byagenze, ko cyaba ari ikibazo kiri aho ngaho kuko kirakemutse, ntabwo nimwe aho ndi ndumva bikemutse. Navugaga rero ko mu by'ukuri buriya ibi bishobora kuza guha motivation abagiye gusinya amasezerano no kureba icyo bagomba gukora. Vise Tanzania ngo igiye kugurisha ibikoresho ngo bya gisirikare, ngo byari bigenewe igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo bikoresho bimeze bite bya RDC Tanzania igiye kugurisha?
ni amatangazo twabonye atandukanye yatangajwe n'abantu batandukanye byerekana yuko i Dar es Salaam hashize imyaka 3 hari ibikoresho by'amakontineri yari atwaye ibintu byo kubaka amazu ariko yimukanwa aho hari ibikoresho bigera muri 216 ngo ari kontineri zigera muri 216 zari zitwaye ibikoresho by'amazu yimukanwa ya gisirikare wabidandukana amaze kubaka inzu ya gisirikare ngo byari bigenewe abapolisi ndetse n'abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo bakaba kwari kugira ngo bubakire abapolisi baba i Bukavu ndetse n'ababaga i Goma bikabyo bikoresho byarazwe muri 2020 bikagera ku cyambu cya Dar es Salaam ariko bikaza kuhahera ngo kubera yuko ngo byagaragajwe ko Kongo yabaye nk'ibitererana irabireka ibyo bikaba byari muri initiative y'uwo bita Vital Kamerhe ngo nawe waje gufungwa akekwaho ngo kunyereza amwe mu mafaranga y'ibi bikoresho yego ariko bakaza kurekurwa noneho leta ya Kongo ikajya imenyeshwa yuko ibyo bikoresho hakwiye kuba ibicura ikabikura kuri entreprise yo mu karere bita Ubungo ariko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntigira igisubiza ngo kugera iki gihe rero hashize imyaka irenga 3 bihari Tanzania itavuze gufata icyemezo cyo kubigurisha muri cyamunara kuko babuze ubwabicyura bikarebwa rero mu kuravuga bakavuga yuko ngo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yanze kubicyura kuko yabonaga n'ubundi iri mu ntambara na AFC 23 ikavuga ko twagerera twatekereje kubijyana i Goma ndetse n'Bukavu kugira ngo abasirikare bubakirwa amazu meza yo kubamo tutabijyana bakaba barabiretse gutyo ko babonaga n'ubundi ntaho babijyana ariko bikibazwa bati ese mutundi dutyaye 23 itafashe abasirikare n'abapolisi bafite inyubako babamo zigezweho nk'uko bari babitekereje cyangwa bari babitekereje mu buryo kugira ngo binyerereze umutungo wa Kongo noneho nibigera ari ababireke bigurishwe turakibaza rero icyo leta ya Kongo iraza kubikoraho dutegereje kuza kureba reaction yabo mu gihe iri soko ryaba rigiye ku hanze ibi bikoresho se iki gihugu cya Tanzania giteganya kubigurisha n'ubundi kirabigurisha mu bacuruzi ba hano muri iki gihugu cya Tanzania cyangwa hari bari bubigurishe hanze ya Tanzania iyo bavuze cyamunara ni isoko riri open umuntu wari wese ufite ubushobozi yabyitabira akaba yagura ariko hano biragaragara ko ari ibikoresho bya gisirikare buriya cyamunara yabyo ibitandukanye na cyamunara y'ibikoresho bisanzwe bya gisivili ntabwo ari ibikoresho bya gisirikare ni ibikoresho byari bigenewe abasirikare kugira ngo bubake inzu zabo nizanzu zimukanwa ujye ubona ziva Dubai akaba ari ibikuta bashyira hariya bagahita bubaka ariko visi uko byaba kose ibikoresho bya gisirikare nibyo ndimo ndakubwira uko byaba kose n'imitandukano n'ibikoresho bya gisivili hari ukuntu niba ari n'itente barigenza rikaza rinagaragara ko ari rya gisirikare niba ari n'ibashi ikaza isa na gisirikare n'iki byose ku buryo umuntu ashobora kuba yabigura akanabyifashisha impamvu nyine bavuze ngo ni cyamunara kuko babyise mu cyongereza ngo ni public auction rero ni cyamunara isesuye ku buryo umuntu wari wese yabigura icyo gihe iyo ubiguze bahindura irangi kugira ngo byere kwitwa ibya gisirikare mu gihe byari bisize iryo rangi bise hanyuma inkuru ivuga rero ko umujyanama se wa Kabila avuga ko gusinya amasezerano y'amaro hagati y'u Rwanda ndetse na RDC ari ukunyura mu nzira itariyo mu gukemura ikibazo cya RDC we yumva cyangwa se iyi nkuru ayivugaho iki yumva ari mu buhe buryo byakagombye kuba bikemuka ni umujyanama mu bya diplomasi wa Joseph Kabila nyine yavuze yuko ngo kuba u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byasinyana amasezerano ngo bidakemura ikibazo cy'abanyekongo kunyura mu nzira zitarizo nk'uko ikinyamakuru Habitantesi cyo muri Kongo cyabyanditse akaba yavugiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akavuga yuko ngo inzira nyayo ikwiye ari uko hakemurwa ikibazo mu kiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo abanyekongo ubwabo bakicana bakaganira bagakemura ibibazo byabo akavuga yuko ari cyabona cyakemura ibyo bibazo nubwo ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntacyo bwabivuzeho abahuza ntacyo babivuzeho ndetse n'u Rwanda rwavugagamo ntacyo rwabivuzeho
ariko nyuma yaho iki kinyamakuru nyine niho cyaje kwandika indi nkuru igaragaza yuko AFC-23 ikibazo cyayo nacyo kizakemukira i Doha, bizakomeza mu biganiro by'i Doha. ubwo rero nuko bimeze, nta kindi bari burenzeho. Nta kindi bari burenzeho, ariko batera uburenganzira bwo kuba bakirenzaho, kuko ni igihugu cyabo. Burya umunyagihugu uvuga ku gihugu cyiwe aba afite uburenganzira busesuye kuba yagira icyo asaba, kuba yagira icyo anenga. Ntacyo bavuga kuko nabo buriya niba leta ya Gisekedi iriho ubu yabyemeje, sinzi bo ku mpande ngo baza bakabihindura bigashoboka. Ni ugutuza bakemera nyine ibyo Gisekedi fashibeto yamaze kwemeza. Hanyuma vise nk'umuntu uri gukurikirana hano muri Side Kivu amakuru ahafite na by'umwihariko cyane cyane n'iyi mirwano iri kubera mu nkengero za Uvira. Intambara iracyari imbere nje kubera yuko ingabo z'abarundi ntabwo zishaka kuva mwa bino bice zifatanyije na FDL, ziravuga ziti turemera turwane kugera ku wanyuma, ariko tubone Red Tabara twitsisuye twirwaneho tuyikuye mwa bino bice, kandi tukigarura ibice byose byafashwe na AFC-23 hano mu bice bya Fizi, mu bice bya Minembwe, ukamanuka za Uvira, za Kamanyura, bavuga bati FDLR yasigaye mu Kivu y'Amajyaruguru, niyo duhaye inshingano nayo yo kwigarurira umujyi wa Goma, nk'uko twabonye amamesaje bagiye bandikirana mu WhatsApp yabo bagiye babivuga. Bakabata abarundi twebwe tuzagaruza kino gice cyo mu majyepfo, namwe FDL tubahaye kugaruza igice cyo mu majyaruguru, ariko ukabona n'ingabo za Afurika y'Epfo ziraza zishaka kuza kugira ngo zibafashe kugaruza igice cya Kivu y'Amajyepfo, nk'uko twabonye ni Afurika y'Epfo n'ubundi itari yashirwa ikivuga yuko izagarukamo guhangana nayo mu 2023. Vise wenda duhite dusimbukira ibwota amasimbi, n'ubundi rero muri ya ntambara iri guhuza cyangwa se iri guhanganisha ibihugu bibiri by'ibikonyorezwa, navuga ngo bya mbere rwose mu bigendanye n'igisirikare. Aha ndavuga Israel ndetse na Iran. Duheruka Iran yarashwe na Amerika, ndetse ngo ahantu hari ububiko bwa nucleaire hatatu hose. Trump ngo yakoresheje indege zidasanzwe arahashwanyaguza. Nakomeje kugenda nkurikira mu by'ukuri ibyo cyangwa se ibyo Iran irimo kwandika. Mperuka nayo isa naho yohereje ikintu kiremereye cyane hano muri Israel. Ubu muri amasaha update ufite na yahe niziye kuri uru rugamba rwa hano muri ibi bihugu mu by'ukuri navango byo ku muri Aziya iyo kuri? Iran ntabwo yemera yuko ibisasu byayo babishegeshe, iravuga ati twebwe turacyafite imbaraga kandi twiteguye kwirwanaho isaha ku isaha, turaza gukomeza guhangana n'umwanzi. Yemen nayo iti abahuti bacu barahari, baraza kugira icyo bakora, ariko Amerika ikavuga ati natwe turiteguye. Israel ikavuga iti turashimira Amerika ko yadufashije kurwana n'umwanzi wacu warugiye kuzatugirira nabi, ariko ku rundi ruhande abaturage bo muri Israel bakavuga bati Iran turabasaba imbabazi kuko twahuye n'ibyago, ibisasu byanyu nabo biratugirira nabi, ibisasu byanyu nabo biratwangiriza, nimurekera kuturasa. Urabona impande zombi zirimo zirakoresha imbaraga z'umurengera, ku buryo yaba Iran irimo irahomba, yaba Israel irimo irahomba. Abaturage ba Iran ntabwo bari batangira gukora imyigaragambyo, ariko abaturage ba Israel batangiye gukora imyigaragambyo bavuga yuko Iran yabashegeshe kandi bayisaba imbabazi yuko yahagarika ibitero. None Vincent, nabonye hari amakuru nabonaga arimo kugenda n'ubundi asohoka muri ibinyamakuru biri guturuka cyangwa se n'ubundi biri gukurikirana izi nkuru byara n'ubundi ku mugabane wa Aziya bikomeye cyane. Nabonye hari ibiri kuvuga ko ngo na Korea ya ruguru ngo ishobora kuba yakwinjira muri iyi mirwano ikaza iri inyuma ya Iran. Vincent, iyo nkuru waba wayikuruye bimeze bite? Niba mu by'ukuri ni nk'ibihugu biri gushakika kuba byafasha Iran, dore ko nava ngo Israel yo mu by'ukuri ubona ko Amerika iriho kandi nava ko ari igihugu gikomeye cyane mu bihugu rero bishaka gufasha Iran, koko na Korea y'Epfo ya ruguru yaba iri kuzamo. Bimaze igihe Korea ya ruguru ibwiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko izafasha Iran, Uburusiya bubwiye Iran ko buzabajya inyuma, Syria ibwiye Iran ko buzabajya inyuma,
Turikiya ibwiye Iran tuzabajya inyuma. Ni ibihugu byinshi biyobowe mu buryo bwa kisilamu ndetse n'ibindi byose bitavuga rimwe na Leta Zunze za Amerika bivuga yuko bizajya inyuma ya Iran kugira ngo bihangane na Israel mu buryo bukomeye. Hezbollah nayo yamaze gutangaza yuko imaze kwiyunga kuri Iran kugira ngo barwanye Israel bivuye inyuma. Urabizi yuko mwakano gace ka Palestine Iran yari imaze iminsi ishyigikiye umutwe wa Hamas ndetse n'umutwe wa Hezbollah muri Lebanon, nabo bakavuga bati turakomeza dufashe natwe Iran. Ukabona Israel ibihugu byinshi by'abanzi babo byayihagurikiye bikavuga bati uko bigenda kose natwe tugiye guhaguruka tubarase amanywa nijoro kandi dutere inkunga yaba y'ubutasi yaba y'ibikoresho tuyitere Iran kugira ngo bahangane namwe. Hanyuma yego nyuma yuko n'ubundi ibisasu nyine biraswe muri Iran, intumwa yihariye ya Perezida Donald Trump wita Richard Grenell yasabye Elon Musk ko yatanga interineti y'ubuntu mu gihugu cya Iran kugira ngo inshuti z'uyu Richard Grenell zibashe kubona amakuru ahagije. Uyu Grenell akavuga ati nyuma y'uko barashe Esfahan, Kazan ndetse na Fordo, ati abaturage bari muri Iran b'inshuti zanjye babuze interineti, ati ndagusaba yuko SpaceX uyobora ndetse na Starlink yabaha interineti y'ubuntu, ati nanjye nabigiramo uruhare ariko bakabona interineti y'ubuntu kugira ngo babashe kubona amakuru akenewe kubera yuko ubu ngubu kubona interineti biragoye, atariko ugize icyo bikoraho nanjye nakunganira. Ko numva Trump urugamba arimo ararurwana ameze nk'umuntu wizeye imbaraga zidasanzwe. Vincent arimo arikina gukubita akavuga ati mubahe na interineti abanza barebe icyo nakoze. Ntabwo ari Trump wabivuze ahubwo ni umujyanama wiwe, ariko bura nyine ubwo navuga ko ahagarariye Trump. Kumuhagararira birashoboka ariko cyane cyane kubera ko Donald Trump amaze iminsi yarashwanye na Elon Musk, uyubona yabikoze nko ku giti cye. Cyangwa Trump akaba Elon Musk bamuzana mu intambara, cyangwa Trump akaba yabonye ntako ari mu bimusabe akifashisha uwo ngo atigenda wo mwinginga wo mudafitanye ikibazo. Urabona kubera ko Elon Musk yaratangaje yuko azahungira mu Burusiya cyangwa azajya gukorera ibikorwa bye, baragira rero ngo bamuteranye berekana yuko yateye inkunga Iran, ko noneho yahise yifatanya na Iran ndetse n'Uburusiya, noneho batangire kumwangisha Abanyamerika ndetse n'Abanya-Israel. Ni nabwo bwaba ari uburyo bumwe bwo kugira ngo bamwerekane nk'umuntu ukora ibintu bidakwiye. Uyu mugabo wa Elon rwose ngafite interineti ikomeye cyane ya mbere, kuko ngifata kuri satellite ni waba uri munsi y'ubutaka ngo interineti ubifite 5x5. Ntabwo yabura kubera ko SpaceX ni ikintu gikomeye cyane ku buryo interineti yaba ikomeye. Bo bageze kuri 5G mu gihe twese kiri kuri 4G. Vise hanyuma rero dukomeza nyine twapudetinga aho ngaho muri ibyo bihugu twumve uko bihagaze. Abantu bose ntekereza ko baguteza amatwi kuko hari ahantu niho navuga ngo muri iyi minsi hari urugamba rukomeye cyane. Vincent, twaza kubageza hano makuru update y'ibi ngibi mu masata kuko ibyari bihari n'ibyo mbagejejeho. Urakoze cyane Vincent, rero no twakurekura ugakomeza ukagenda ubikurikirana. Urakoze cyane. Yari Vincent rero mu by'ukuri watugezagaho amakuru, ariko birumvikana ntabwo turi buze kugenda uko, tugomba gushyiraho na Rwamukwaya Olivier nawe akatugezaho amwe mu makuru yabashe kuba abategurira. Murabizi ko ibyo rwose we ni umusesenguzi kabuhariwe arimo agenda asesengura ibya hano muri Uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rwamukwaya Olivier, wiriwe neza? Neze uje. Urakomeye? Ndakomeye cyane rwose. Niba ukomeye, icyumweru nizere ko cyakirimo kugenda neza cyane rwose, ntabwo turakivamo. Oya, iyi weekend hari nanyize ya India konji cyumweru. Reka twikomereze ngo hamagane n'ubundi turi mu kiganiro. Ndabizi ko amakuru yo update uba uri nazo buri kanya. Ubu ni iki kigezweho uruganda rwa Mukwaye? Ubu kigezweho ibyo twibazaga tubashije gucukumbura, turasesera turabizana. M23 mu byo bazasinyije ntabwo izabirimo. Ntabwo izabirimo. Ahubwo igiye kwita ikomeza ibiganiro idoha na leta. Idoha bagiye gukomeza rero?
bagiye gukomeza mu kanya nari ndimo mbibona mu kanya hari abantu hari ikinyamakuru cyo muri Congo cyaseseye kiganiriza umuntu ngo umwe mu ntumwa z'u Rwanda niko bavuze baravuga ngo turi mu bihe bitandukanye n'iby'amasezerano yandi ya Rwanda yapfuye ngo ya Rwanda yarapfuye kuri iyo nshuro rero ikibazo cya M23 ntabwo kiri mu byo barimo bareba ahubwo mu byo twasinye mu byo bazasinya harimo gushyira inzira y'Idoha akari ibibazo bya M23 bikomereza muri Qatar nicyo mu byo bazasinyije nuko hazakomeza ibindi biganiro birimo M23 Idoha muri Qatar ko ntabwo Washington twari tugambiriye kuganira ku bibazo by'umutekano bijyanye na M23 oya muri make bo bafite bo bagiye buri wese agiye gukina gahunda ze agiye gukina gahunda ziwe ariko nabo ntibazarwana ko ntibazaba bavuyemo nabo ku rundi ruhande bazakomereza bazaba bikurikirana hasi ariko mu kanya ni inkuru ntibabonye kuri Eugene nashyizeho umujyanama wa Kabila yavuze ko ibintu byose nta kintu bizatanga ibyo barimo bizatanga mu gihe abanyekongo baticaye hamwe ngo bakemure ibibazo byabo gukemura ibibazo hagati y'u Rwanda na Kongo ntacyo byaba bitanze abanyekongo badashyizwe hamwe ku meza ngo bakemure ibibazo byabo kandi babihuriyeho bose nabonye n'abandi nabonye ko hari n'ibiganiro bigiye gutangira bari bateguye ko bijya kubera Kinshasa bagatangira kuganira ko Tshisekedi yavuze ko harimo abadashaka Tshisekedi yavuze ko Kabila na Katumbi mu bahora ntago bari mu Rwamukwa ndumva rwose ibintu bimeze neza cyane niba rwose batangiye kugira uko ibintu babiha umurongo hanyuma andi makuru utuzane muri iki gicamunsi na yahe bwana Rwamukwaya abonye visi minisitiri w'intebe akaba n'ushinzwe ubutegetsi mu gihugu yagaragaje nk'umuntu wa mbere utanga amafaranga mu wazarendo menshi yitwa Shabani minisitiri bita Shabani niwo muri DPS niwo wohereza amafaranga menshi uranga muri wazarendo Rwamukwa ubwo rero mu by'ukuri komeza ukurikirane n'ubundi inkuru zawe rwose mbonye sinyare rwose kuri muri aragenda unandika kuri genofficialnews.com reka tukureke ube wandika mu by'ukuri ubwo turaza gusubira mu yandi makuru buze ko wagezwe mu yandi masaha ari imbere urakoze cyane kandi ubwo mvuga nti ibintu ni ibintu bizagenda tugiye kubira ariko basinya Rwanda na Kongo abantu bitegure ko M23 izagomeza kurwana ese waba wabonye itangazo basohoye mu kanya gato Vincent yahoze ari tunyuriramo yaritubwiye rwose agaragaza cyangwa se banenga ibitaragenze neza ingingo zigera ku 8 zose twazigarutseho ahubwo Rwamukwa ese ibi bintu bya hano muri Iran ndetse na Israel urimo kubikurikirana urukubona bimeze bite buranye nkurikirana icyo bita geopolitique y'isi yose uko wabonye uburyo Amerika ifite imbunda yabasha gusenya hariya niyo yarasheje siho gahunda igezeho none ukabona ko niba Amerika yatangiye gusa nari gufatanya na Israel urabona Iran yo iri buze kubura umufana cyangwa se umuntu umukunzi buriya abantu babiri hari abantu babiri bakemura ibibazo neza Uburusiya na Donald Trump ari ukuntu babana neza buriya ni ukuvuga ngo wabonye ko ubutegetsi bwo muri Syria bwahirimye bwa Bashar al-Assad yari inshuti magara y'Abarusiya Abarusiya barishije baramwihorera ariko buriya ngo baravunje Amerika Trump arekura Ukraine buriya amurekurira Syria barayidiha ubu niyo mpamvu yagiye nta musada bagihereza Volodymyr Zelensky Zelensky arakubitwa iminyafu n'iki byose ntibizaguta uronye Ukraine yose Abarusiya bayiyometseho ikavaho burundu bakayitwara
kuko buriya Trump yarayitanze ati mugene mugari n'Abarusiya mukemura ikibazo niba atari byo nta kintu tuzongera kubafasha twebwe bo baravunje nimba ubona rero Uburusiya uko busazwa n'inshuti magara na Irani kuko buri Irani impamvu iri kudiha yarigeze ku rwego ko yarigiye kugira nayo utuntu turemereye utuntu tw'utuberega utuntu tw'utubombe abadufite twakiriye imbuzi bagira ijambo kwisi ubwo rero Irani yarigiye kwinjana mu bantu itangiye kwikarakasa nkuko bashinwa bavuga hanyuma abanyamerika baterero n'Abarusiya rero itugumize kubyara kurangara akagira ibihugu bizagera izi za karabutaka natwe ubwacu ku giti cyacu tuba turimo dutakaza ijambo hari kuza abandi bantu bashobora kuzajya bavuga mu mwanya natwe turi kuvuga ibyo rero nabo bumvikanye ko bayikubutere ko buriya Abarusiya nabo baza kuvunjirwa ahandi rero bahereza kuva n'igipande kimwe nk'icya Sudani sinakubwiye ko Sudani nayo igikatwamo ibipande n'ubu n'ubu biracyakatwa umunsi uzumva bizasozwa havutse ikindi gihugu kizaza cyitwa ngo Darfur Darfur uko abantu bateshetse abajanjabide bakoramo n'ibiki byose nuko abari abaturage bazarangira bavuye kuri Sudani Rwamukwa reka tukureke urakoze cyane ubwo turaza gusubira mu yandi masaha ari imbere urakoze cyane nshyimirana Alpha ku buhanga bw'ibyuma abameze neza rwose ibintu turimo aragenda bikontorora ku majwi ndetse n'amashusho Yes, bakunze Jeune Official rero mutwemere duhinira ahangaha amakuru yacu niba wari ugeze ku mara ubwa mbere kanda kuri subscribe kandi no kunzogera kugira ngo inkuru zacu uzajye uzibonera kujye turabakunda cyane ciao roho nzima itura mu mubiri muzima kwivuza bisaba gushishoza tukirinda imiti ikoze mu binyabutabire tukagana imiti ikomoka ku bimera ikoranye ubuhanga n'ikoranabuhanga Prime Health Infinity yabazaniye ubuvuzi mpuzamahanga Chinese medicine bukoresha imiti ikoze mu bimera 100% fasha by'umwihariko abafite indwara za diabete umuvuduko w'amaraso impyiko hepatite B n'izindi ndwara z'umwijima amara amibe hemorrhoide asima sinezite n'izindi bya prostate kubura ubushake cyangwa gucika intege mu byo gutera kababyeyi bazahajwe n'ibibyimba byo mu nda infection ibibazo by'imihango kubura ubushake no kutabyara tubakoraho rikaka Prime Health Infinity ikorera i Kigali ku Kimironko inyuma y'isoko ku muhanda ujya Kigali Parent School dukorera kandi mu mujyi wa Gisenyi kunsi yahahoze gare umanukiye kuri avenue kwa Clave Prime Health Infinity ubu yamaze kugeza stock y'imiti muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo abari muri Canada Australia na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwese bariho mwishyurira imiti kandi bagera hari hituruje kitarenze iminsi 2 nta mpamvu yo kongera gutumiza imiti mari gihe kirekire bikaba byakuviramo no kubura amafaranga yawe bihugu by'Iburayi nka Finland Ubwongereza Ububirigi Ubufaransa na Brazil ndetse n'ibindi bihugu bya Afrika dukoresha posta na DHL namwe imiti kabageraho mu gihe kitarenze iminsi 5 duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp 788 99 99 05 76